یونان است. деҳаи нобуд ва зиндагии шӯри садҳо маскуни он то расидан ба мактаби ҳамсоя кӯдакон маҷбуранд аз даруни обулоӣ ва майдони пахта бигзаранд. میآید گریه کرده میگه مکتب نمیرم پاهم در میرم میگه با بگای بشم مجبور رویش مینو که خیلی برای سعود یاده بگیره چی بگیر گفته. раҳбарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил баъди тақрибан 2 соати гуфтугӯ паси дарҳои баста раёсати даврии ин созмонро ба Туркманистон супурданд. нишасти сарони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои муштарак рӯзи 28 сентябр дар кохи сомонӣ шаҳри Душанбе баргузор шуд. раиси ҷумҳурони давлатҳои ҳамсуд масоили мухталиф шурӯъ аз амният то фарҳанг ва меъмориву коинотро баррасӣ карданд. тафсилоти бештарро аз Мулло Раҷаб Юсуфӣ мешунавем. همین لحظه ها در بستانسرای حکومتی در شهر دوشنبه نشست سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل به پایان رسید. برای اشتراک در این نشست سران 9 کشور این اتحاد آمده بودند. تاجیکستان در این نشست ریاست دورگی اتحادیه دولت‌های مستقل را به ترکمنستان سپارید. برای قبول ریاست نه رئیس جمهوری این کشور قربانگلی بردیحمیدوف بلکه معاون نخست وزیر این کشور پورلی آقا مرادوف به دوشنبه آمد. پورلی آقا مرادوف به هنگام قبول ریاست از همه کشورهای عضو اتحاد سپاسگزاری کرد که از این تصمیم پشتیبانی کردند و سران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه 16 مسئله را بررسی کردند و از روی آن سازشنامه‌های به امضا رساندند. سرگئی لبیدوف رئیس کاتبات اتحاد دولت‌های مستقل ریاست یک ساله تاجیکستان به این سازمان را موفقانه خواند و گفت امیدوار است که همکاری‌های اعضایان این سازمان در سال آینده و تحت ریاست ترکمنستان باز هم رشد و انکشاف خواهند یافت. مهمترین سندهای امضا شده در سمیت دوشنبه این برنامه همکاری و مبارزه بر ضد جنایتکاری برای سالهای 2019-2023، برنامه همکاری در ساحه کائنات با هدف‌های آسایش‌ده و برنامه مبارزه با جنایتکاری در ساحه تکنولوژی اطلاعاتی میباشد. سران کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل همچنین آمادگی‌ها به تجلیل 75مین سالگرد جشن غلبه را بررسی کردند و از روی آن قرار نیز قبول شد. اینچنین در سمیت دوشنبه قرار وابسته به 70 سالگی قبول اعلامیه عمومی حقوق بشر به امضا رسید. гузориши Мулло Раҷаб ва Барод Юсуфӣ буд. зимнан иттиҳоди давлатҳои мустақил 27 соли пеш ба хотири сарҷам кардани 15 кишвари шӯравии собиқ таъсис ёфт. баъзе таҳлилгарон онро як созмони шакл ногирифта ва бесамардом мебаранд. дар Македония рӯзи якшанбе назарпурсӣ баргузор мешавад. ин кишвар баъди чанд даҳсола баҳс бо Юнон розӣ шуд ки номи Македонияро ба Македонияи Шимолӣ иваз кунад. нахуст вазир аз мардум даъват кардааст ки ба тарафдории номи нав рай бидиҳанд, аммо мухолифон ба байкот кардани референдум даъват доранд. бахш аз сокинон низ муқобили тағйир додани номи кишварашон ҳастанд. каймарсиатто мавзӯъро идома медиҳад. واحد تعیینات مخصوص پلیس هنگام تظاهرات در سالونیکی اعتراضگران را پخش می‌کند. تظاهراتی که 8 سپتامبر تشکیل شد تنها یکی از همایش‌های اعتراضی به مقابل تبدیل نام کردن مکدونیا به مکدونیای شمالی است. این منطقه یونان نیز مکدونیا نام دارد. اکثر ساکنانش بر این نظرند که نام و تاریخ آنها دزدیده شده است. به باور آنها اسم نوی کشور هم به وطنشان شباهت دارد. این سوزش ما رو صرف نظر میکند. از این خاطر ما به خیابان برآمدیم. یعنی آن ما مقدونی های اصلی رو به اعتبار نمیگیرد. ماه ایون جانب‌ها بالاخره به سازش رسیدند. سروزیر مکدونیا زوران زایف با زورق به مرز دو کشور آمد و با همتای یونانیش الکسی سیپراس ملاقات نمود. آن زمان سازش تاریخی به امضا رسید. مکدونیا اسمش را عوض کرد. یونان دیگر با وارد شدن آن به ناتو و اتحاد اروپا مخالفت نمی کند. امروز ما با چشم تاریخی مردممان می نگریم. ما به اینجا آمدیم تا اینکه قرض وطنداریمان را اجرا کنیم. در مکدونیا نیز این سازشنامه موج اعتراضها را برانگیخت. یک روز بعد از امضا شدن قرارداد نزدیک به 1000 نفر در نزد بنای پارلمان اسکوپه جمع آمدند. آنها ضعیف را خائن نامیده و استعفای او را طلب نمودند.
ماه ایول پارلمان مکدونیا بعد بحث‌های تند در این موضوع به طرفداری از برگزاری رفراندوم رای داد. رهبران مخالفین تالار جلسه را ترک کردند. ضعف کشور را به بحران اطلاع می کند که عاقبتش پیشگویی نشونده است. همه مسئولیت این سازشنامه بر دوش ضعف و سوسیال دموکرات هاست. این تسلیم شوی به یونان است. رئیس جمهوری مکدونیا نیز مقابل این سازش است و به شهروندان توصیه داد که رفراندوم را بایکوت کنند. ولی بنابر نظرسنجی ها اکثریت به جانبداری از آن آواز می دهند. اما رفراندوم در حال برگزار شده اعتراف می شود که 50% رای دهندگان در این معرکه اشتراک کنند. در جریان سفر اخیرش به اسکوپه، کاتب گنرالی ناتو ینس استولتنبرگ به واحدهای مخصوص ملاقات کرده و از آنها دعوت نمود که به طرفداری سازشنامه رای دهند. شما در یک قدم از عضویت ناتو قرار دارید. این امکانیتی شامل شدن به موفق‌ترین اتحاد نظامی در تاریخ است. بعد استولتنبرگ به این کشور وزیر دفاع امریکا جیم میتیس آمد. او درباره تلاش دخالت روسیه به رفراندوم هشدار داد. مسکو این اتهامات را رد می کند. نوابسته به نتیجه رایدهی در مکدونیا تصمیم نهایی را پارلمان قبول می کند. جانبداران سازشنامه امید دارند که نظر مخالفین را تغییر می دهند. اما امید مخالفان این است که مردم برای آوازدهی بر رفراندوم نمی روند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. آب شور، روی ویران و نبود بنگاه طبی صدها ساکن یک دهه دوردستی ناحیه دوستی سالهاست در یک شرایطی برای زندگی ناسازگار به سر میبرند. کسی به دادشان نمیرسد و در فکر حل مشکلاتشان هم نیست. اما اگر از این بگذریم، ساکنان را بیشتر از آب فرزندانشان ناراحت میکند که برای رسیدن به مکتب همسایه مجبورند راهی دراز و پر از خطر را طی کنند. شادمان یتیم در همین باره میگوید. даврони 8 сола ҳар рӯз 5 километрро то мактаб тай мекунад. роҳи ӯ аз миёни пахтазор, санглох ва ҳавзҳои пуроб мегузарад. бефора насидӣ? Не. чӣ хеле рафтан дарс осоне? Не, мерай воша дарса мехунам. даврон танҳо нест. дар қатори ӯ 3 кӯдаки деҳаи ваҳдати ноҳияи дӯстӣ аз дурии роҳи мактаб азоб мекашанд. даст шуда мерем, метарсем. дар деҳаи ваҳдат ки 300 нафар зиндагӣ мекунанд, мактаб нест. кӯдакони ваҳдат ба мактаби деҳаи ҳамсоя мераванд. 10 сол боз аҳволи сокинони деҳаи ваҳдат ҳамин аст. онҳоро ин ҷо кӯчонданд ва зиндагии шоиста ваъда карданд. мера айсел оқои талачам ка ҷазир миёя гиря карда мега мактаб намерам пӯҳом дар мена мега мо пугай мешам маҷбур роиш менум ки хай бирая савод ёда бигиря чӣ бигир гуфта роиш мекунам хай ҳамун ҷавон чӣ дорем хоҳиш дорем ки мактаба ова чӣ кина ташкил кунанд ки мо ҳам азоб накашем. дар ноҳияи дӯстӣ зиёда аз 100 000 нафар зиндагӣ мекунад. 46 мактаб вуҷуд дорад. деҳаи ваҳдат ки 20 километр аз маркази ноҳия дур аст, мактаб надорад. баъди суроғи мо идораи маорифи дӯстӣ бемактаб мондани мардуми ваҳдатро омӯхтааст. гуфтанд заминаҳо барои сохтани мактаби ибтидоӣ дар ин деҳа мавҷуд аст. то тадбирандешии мақомот падарон ба ҳар васила мекӯшанд мушкили фарзандонро осон кунанд. гоҳо ин талоши онҳоро фикри фасли сарди меомада машкук месозад. дар тоҷикистон санҷиши нуқтаҳои дандонпизишкиву кошонаҳои ҳусн идома дорад. ба ҳангоми гузарондани рейд ҳолатҳои зиёде ба талаботи беҳтории ҷавобгӯ набудани ин майсаҳо ошкор гардидааст. масъулони ин нуқтаҳо низ мегӯянд дар сурати интиқод ё муҷозоте ба мисли бастани муваққатии марказҳо аз пай ислоҳи вазъ мешаванд. ҳамкорони мо аз телевизиони настоящее время ин мавзӯъро пайгирӣ карданд. фурқат як сол аст ки ба ҳамин сартарошхона меояд. ӯ мегӯяд این کاشانه حسن را به خاطر تازه و آزاده بودنش انتخاب کرد. همین هم سرتاشخانه باید تازه باشه. یگان کسلی نگذره، یگان آدم در آدم به آدم.
бино ба омори расмӣ дар тоҷикистон наздики 250 нуқтаҳои дандонпизишкӣ беш аз 800 сартарошхона ва 377 кошонаи ҳусн фаъолият мекунад. то ба ҳол ягон ҳолате ки маҳз сартарошиҳо ва дандонпизишкиҳо муштариёнро ба бемориҳои сироятӣ гирифтор карда бошад расман собит нашуд. ягон шикоят нест. ҳама вақт барои кор кардан мо пеш аз ҳама безарар гардондани асбобҳо риоя мекунем ки то ки ягон зиёну зарар ба мизоҷони мо аз тарафи мо расонида нашавад. ҳарчанд баъзе сокинон иддао мекунанд ки дар ҳамин нуқтаҳо бемор шудаанд. аз аввали соли равон 3 нафар ба вазорати беҳдоштӣ дар бораи гирифтор шуданашон ба бемории ҳепатит муроҷиат карданд, аммо тафтиш сироятёбиро исбот накард. дар кишвар клиникаҳои табобатии дандон ва ҳамин гуна нуқтаҳои алоҳида амал мекунанд. рақобат ва интихоб дар ин самт зиёд аст. аз ин хотир ҳамаи онҳо кӯшиш мекунанд ки ба талаботи беҳдоштӣ ҷавобгӯ бошанд. маъмулан пизишкон асбобҳои якдафаинаро истифода мебаранд, аммо дар минтақаҳои дурдаст дандонпизишкҳо хеле кам дастпӯш доранд ва аз беморон маълумотномаи саломатиро намепурсанд. аммо масъулини клиникаҳои калон мегӯянд онҳо чунин мушкилот надоранд. барои табобат ба назди онҳо аз кишварҳои ҳамсоя ва ҳатто аврупо меоянд, чунки хадамот дар сатҳи баланд аст ва аммо нархҳо паст аст. клиника асбобҳои якдафъаинаро истифода мекунад ки ин хеле муҳим аст. дуввум ин ки бояд ба тарзи поккорӣ шудани асбобҳо аҳамияти ҷиддӣ дод ва бояд ба шароити корӣ ва таҷҳизоти клиникӣ таваҷҷӯҳ намуд. дар пайи санҷишҳои мақомоти беҳдоштӣ ки баъди интиқоди президенти тоҷикистон дар аввали моҳи сентябр сурат гирифт, 9 кошонаи ҳусн ва 4 нуқтаи дандонпизишкӣ баста шуданд. сарчашмаи хатар дар кошонаҳои ҳусн ин пеш аз ҳама асбоби таҷҳизотҳое ки барои маникюр ва педикюр истифода бурда мешавад, ё ин ки сӯзанҳое ки барои сӯзанзанӣ ба qosh, сӯзанзанӣ ба лаб, ё ин ки гузарондани доровориҳо истифода мешавад. аллакай дар ҳуҷраҳои стоматологӣ ба меъёрҳои муқаррар карда оиди бехатарӣ риоя карда шуда аз асбоби таҷҳизотҳои яккаратта истифода бурда мешавад. дар тоҷикистон мавридҳое ки президент ба ин ё он камбудӣ дар бахшҳои мухталиф ишора мекунад маъмулӣ шудааст. одатан баъди ин интиқодҳо санҷиш шурӯъ мешавад. хеле кам иттифоқ меафтад ки худи мақомдорон ташаббусро ба даст бигиранд. ва як хабари дигари ҷолиб ҳам дорем. ин кафши тиллоии саршор аз сангҳои алмос ки 17 миллион доллар нарх дорад дар меҳмонсарои бурҷи арабӣ Дубай мунтазири харидор аст. кафш аз пӯсти тиллоӣ буда бо тиллои сафеди 100 каратӣ ва даҳҳо санги алмос оро дода шудааст. муаллифи ин кафш Мария Маҷорӣ хонуми британиявии румини асл аст ки дар Дубай ва Лондон таҳсил кардааст. ӯ мегӯяд дар бозорҳо кафши гарон кам ёфтааст ва эҳтимол ин кафш ҳам муштарии худро пайдо хоҳад кард. касе баҳс намекунад ки алмос тӯҳфаи якумрӣ мебошад, вале пӯст чӣ? тавре ташкилкунандагон мегӯянд появзол ҳам бо кафолати якумрӣ фурӯхта мешавад ва агар пӯсти он вайрон шуд, онро бо пӯсти нав ройгон иваз хоҳанд кард. 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем бинандаи азиз ба поён мерасад, аммо шумо метавонед хабару гузоришҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро аз сомонаи радиои озодӣ www.ozodi.org ва озоди видео канали махсуси мо дар YouTube бихонед ва тамошо кунед. мо фардо барномаи хабарӣ надорем, аммо субҳи барвақт аз навиди бомдодӣ метавонед бо хабарҳои ошно шавед. ташаккур барои ҳамроҳӣ.